Mangkenin temen rasane Tobat belinak pikir selawase nglakoni pegot tresna pisah karo keluarga. Bos Amel, Bos Sapi dipersilakan. Bos muda, bos muda. Langsungan gini. Langsungan bae nok. Selagu berat di peraga. Mati lampu Jaka. Lampu mati gini ya. Tepuk tangannya mana Bu? Tepuk tangan dong. Yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Tepuk tangannya mana dong. Masya Allah. Sehat semua ya Bu. Sehat ya Bu. Bos Kapan-kapan Amel, ketemu Bos lagi Sapi. ya Bu. Panjang umurnya Bu. Mangkenin temen rasani. Lara hati kini ketenger. Blenak pikir selawase. Tobat Lakonika pegot tresna pisah karo keluarga. sing sabar nok. Bos Amel. Bos muda kamu dikana wis balik ta bos muda. Masih anak. Bos muda. Ayo Kang Hendra. Ibu Yanti majikan tua Kang Hendra. Sumpaning batin najan bisa ora bakal kawin rasa prihatin kelingan janjikan dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana wonge beli kan. Mana nok? Garepan jaluk duitnya 100 bae. Ih, tagok temen sih kono kok. Ambiran silaturahmi ora pegot. Oh iya. Nyili duitnya 100 kan. Celamitan temen sih nok. Bos Amel, Bos Sapi. Bos Bos muda. sapi anu mana bos sapi? Bos sapi anu mana? Iya saha ya. Bos Sapi. Barakin bisa sudah kita ya. Bos sapi ini bos sapi. Sumpaning batin najan pisah Hendri ora bakal kawin rasa prihatin Alah. kelingan janjikan dingin. Sing Nuker wis prakan durung si nuker iki. Bos sapi, Bos Amel. bos Amer. Amel. Ingat teh mono voice gitu. Sumpaning batin najan pisah ora bakal kawin Aha. Ih. rasa prihatin kelingan bos sapi mah. Bos Sapi. Bos sapi tresnan ingat mung siji sampai kapan sun ralani Tobat. sun nangis yen nyawang wulan kelingan karo majikan
Bos muda Akang Hendra sing paling eman